Iyang okay panipon malanwa na raksokon Pohnpei yu waun kisanan kan ko lukan ko nanalang ko nan kaniyay ko wauk chorot ong supplemental kop na koryang kop na speaker and legislature sound ko pong lapalapakan nan balian siya momot sa government to John Pohnpei yu sak pachawan luka kupran karas ong nan supplemental Rahnwet. Ngay sa Nicolas Magan Pachawan Kalile Kupurakan Autapeng Sapal Machay Rongen Rahnwet. Ia cara laben Sapal Machay Rongkan kayo education ter yakatriya sa kayo kornyaw men kapasa ong yapan sailak ong Wayne Liki the Wayne US na wewe Wayne Kwan Honolulu ho mainland kasilo Australian scholarship kapayo sa palmachay ran masalangan Wayne Pohnpei. Rong sang kolonya Wayne Pohnpei, Campaign School and Wayne Pohnpei. Pachawan kayo sa Clara Regional Program. Kasambal niya program in education te ni January saktuwa o yakatriya sakayo nan Wayne Pohnpei. Pero at uya kawalbakan par medallion education yung yakiyar sangan program at. Karapan program wat yay buwan kin kapung hong poitakan me amanaman sarikan o sampatangkan kin pachawan yata nanirairan para na school. Haralap tati men parwat yay upana kakelaka sapol machail poitakan. Sapol machail program in education te yan parwat pachawan chapta niya January saklimaw o pachawanong sakla ni alam January saktuwa o yakatriya sakayo. Niya pachawan chapta ni school and pics, high school ni January saklamaw, school and sakaranan win sakos January sakwano, school and senwar nan win kachi ni January sakisu, school and sapalap nan win matalanim ni January saktuwa o imsakla ni school and salatak nan way sono ni January saktuwa or yakatriya sakayo. Ning tuwan tama sa me program and education te yan parwat. Sapol machay kob nan Wayne Pohnpei yan aropol Reed P. Oliver. Pachawan pachang taraktaran Campaign School and Wayne Pohnpei. O iray John tatongkan nan program kasampal watch hen Campaign School and Wayne Pohnpei. Koryawan sapol machay Rongen Rahnwet yemen kapasang railakan meban pachawan sailakang nan Wayne US na Wayne Kwan, Hawaii o mainland. Men kaywat men sakarok koras makin sailak lang Wayne Amerika pon. Sanger ni January sakwana wan pariya katriya sakayo pachawalang koras meban kachlat pachawalan nan Wayne Amerika pon panale health clearance o kasaw hen COVID saktuaw, hawar yay sakpayo taranew lelran silo monsailak. Clearance o kasaw bukas pan, pachawan ta ni COVID-19 commenter post tawasan training hen campaign rasunmaw. Ang John sailak ang ebesan pan kachki te pachawan ta clearance, health clearance law miyawewew sang ebesan state may pitata kasawan COVID saktuwa. Kasuluhan sa palmachay Rongen Rahnwet yay rejitan Australian scholarship. Eura may pan pachanan sa palmachay Rongen Rahnwet pan sang panin Australian embassy. May pachanan Wayne Pohnpei pesan may yay scholarship and parents riyakit riyay sakriyaw. Scholarship bukas kakautaw ta online Australian government. Pachawandar sangan scholarship riyaw o scholarship pukat Luka John Wayne Pesan o Wayne Republican Marshall Island. Scholarship pukat yay AAS the Australian Award Scholarship o yay AAPS
Australian Awards Pacific Scholarship. Scholarship pukach pachawan lang ataro pan pachawan pachiti niya praise lisak riyagat sakeo. Ho kayong saklan sa palmachay rongan Rahnwet yay ran masanlangan Pohnpei. Ngalangal pan miminipit silu point 1 o'clock 8 minutes lisak 8 na may isang. Ulal pan miminipit silu point 1 o'clock 8 minutes lisak 8 na may isang. Ngalangal pan miminipit siya point 5 clock silu minutes lisak silu tauli mo rin sa was. Ulal pan miminipit siya point 2 clock silu minutes lisak 1 ni sauti. Rahnwet ang pamiminan pungan paliapang o palimasan ni nate isak lumaw o pankak lel isak loklekan paina pamiminipituaw lel isak eo pankatsaw o pankak miya marmarakan katsaw o ngalan ng sakwe. Ni sauchik ang pamiminan pungan paliapang o palimasan ni nate isak lel isak lumaw iloklekan paina pamiminipituaw lel isak eo pantapokan. Ran kau na planning sauch kan ran kau na pangman mimi paliapang o palimasa ni nate isak lumaw lel ria isak lumaw iloklukan paina pan mimi ni bituaw lel isak o pan tabakin o pan kak miya kachaw. Ran sarawi ang pan mimi nan pungan paliapang o palimasa ni nate isak lumaw lel ria isak lumaw iloklukan paina pan mimi ni bituaw lel isak pan tabakin o pan kak miya kas marmarakan kachaw. Wan lam ranayo miminit krwali sak lumaw, wan lam Rahnwet miminit krwali sak keo. Wan sasongan kachaw memoratinan sampung watch miminisis 0.0 Pohnpei ran rasang kachpin kalakwano minutes lisak wano ni sauchuk o pan purang salong kachpin kalakwano minutes pa isak lumaw ni may sangan lakap. Main ko yay machakan autapan sa palmachay rongan Rahnwet kalanganan kupran koros o kasulilyo. Rongen,